Tērā te tātaku a te kāwanatanga me kahara te iwi Māori ki te haurapa mana mōna ki roto i ngā mahi whakahaere i te whare herehere hou nei. Hei tāna no me whakatū kaupapa Māori hoki ki roto i te whare herehere nei, hei whakaauraki i te tokomaha o ngā Māori e noho mauhere ana. Ka pēnei pea te āhua o te whare herehere hou. Ka rite pea ki tēnei whare herehere tū mataiti ka ipoi piripi. O e nā whare herehere, ko ngā mahi e mahi ana rātou mō ngā mauhere ki e nā momo whare, pai ke atu ki ngā mea o te kāwana e whakahaere tia nei. Ko sani tau tētahi o ngā rangatira i kite ākanohi i ngā painga o te whare herehere e whakahaere tia ana i te kamupene. Tā mātou tai ngātou ki tā wāhi ki te tirohia i ngā tangata whenua o reira o Poihakena, e waka nui te tino pai o te wairua ki roto i wēnā whare i te mea ko rātou, mā rātou anō rātou e haka tika. E hara tēnei te kaupapa hou, i ngā tau iwa te kau, i raro tēnei whare herehere i tāmaki makaurau, i te ringa whakahaere o tētahi kamupene. Ko tētahi Māori tonu te kai whakahaere. I taua wā ko pita tūrei tētahi o ngā mema o te komiti whakahaere. We only just started to change things once we got Dominic Parodia as the manager at the prison. Dominic Parodia being kahungunu, he could hear us, he could think like us, and he could start doing things to change things. Now, unfortunately, it wasn't a long enough period of time for us to make those changes. Kei te maumahara hoki a Pihema Ripi, te kau mātua o te tari whakatika tangata ki ngā hua. I whakahaerengia ngā akoranga o ngai tau te iwi Māori ki ngā kai mahi, ki ngā tumuaki, he kei ho ki ngā mauhere. Hei tā te minita Judith Collins, me whai mana te iwi Māori ki ngā whakahaere o te whare herehere hou. Mā te wā ka kite, he ta Gardner, te karere.